Itura ria Gaturi gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu kaunti-ini ya Murang'a rituikite itumiro ria hitiria riu ciagagitie aikari ikiuraga na kuria mburi ciao na gutiga andu aingi magitara hathara nene na ningi igatuika ugwati munene hari ugitiri wa muingi mwena uyu. Niendekere mutumia ri hitie ngiumira na ndina ciana ni kuhotana nayo riu koguo no nyandikire mundu nigetha etikire kunyinukia riu wira uria tuhinyirikiire ni kuri handu magutuinukia. Mutugo wa nyamu gutharikira muingi ndukoretwo uri mugeni icigo-ini citiganite. Aikari a kaunti ya Laikipia na Meru makiingira ithabu-ini ria aria matharikagirwo kaingi undu uria ucungiriirie kamiti ya bunge ya bururi eigie maria maturigiceirie gutabania giikaro na kamiti ya mwanya iria iri na uigiririku wa gwetha kihonia gia thina uyu na kuria ndereti ya kuriha aria matharikagirwo yoire muhari wa mbere kuona ni gukoretwo na mateta maingi. We should be proactive in our budget so that we don't wait for the injuries to come is when now we look for money. The country has so many legal issues in regard to human-wildlife conflict and compensation matters, and this is a lot of money. Watho wa uramati wa ndei cia nyamu nduheanite utheri mukinyaniru wa uria mimera yathukagio ni nyamu cia githaka ibatie ni kurihwo, na kamiti no ya mwanya iria yathondekirwo mweri-ini wa gatano ni yugite riu ni iratanya guthondeka mubango wa insurance kuri aria maikaraga hakuhi na ithaka cia nyamu. Kenyans who are claiming compensation, a lot of distraction in my own constituency, I can confirm, are coming from farmers. Do you make us comfortable that that family has been compensated? The process is not been very clear, and it has actually to be a process that can be audited. Kuringana na mathabu maria maheanitwo ni ministry ya ugendi gatagati ka mwaka wa 2013 na 17 andu matanyihire 14,000 nio mabataire kurihwo thutha wa gutharikirwo ni nyamu miena itiganite na kigina kia muigana wa ciringi bilioni 10 ni cirabataranagia. Mubango uria uthondeketwo ni thirikari ni ati mundu angiuragwo ni nyamu abatie ni kurihwo ciringi milioni 5, mundu angiugurario na kuonjio ni nyamu abatie ni kurihwo ciringi milioni 3, na mundu angitihio na njira ingi abatie ni kurihwo ciringi milioni 2. We really need to see how we can be able to mobilize resources, be it fencing some of the national parks. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.